ٹاٹھیو بچو السلام علیکم أسۍ چھِ 7مہِ جمٲژ ہُنٛد کٲشرُک سبق پران ٹیلی وِجن آز چھِ اَسہِ اَمِکۍ سوال جواب کَرٕنۍ گۄڈٕنیُک سوال چھُ ٹیلی وِجنٕکِس تٲریٖخس منٛز کیٛازِ چھُ 1932 عیٖسوی اکھ اہم ؤری ماننہٕ یِوان جواب گوٚو تِکیٛازِ أتھۍ ؤرِیَس منٛز کوٚر بی بی سی یَن تہٕ بیرَٹ ٹیلی وِجن کمپنی پانہٕ ؤنۍ رٔلِتھ باضٲبطہٕ پٲٹھۍ تصویٖر سوزنُک انتظام تَوَے چھُ یہِ 1932 یِوان اکھ اہم ؤری ماننہٕ دوٚیِم سوال گوٚو ٹیلی وِجن سٹوڈیو کَتھ چھُ وَنان ٹیلی وِجن سٹوڈیو چھُ پروگرام بناونٕچ جایہِ وَنان ترٛیٚیِم سوال گوٚو ٹیلی وِجنہٕ پٮ۪ٹھ کم قٕسمٕکۍ پروگرام چھِ ٹیلی کاسٹ سپدان ٹیلی وِجنہٕ پٮ۪ٹھ چھِ تعلیٖم ساینس صحت ادب موسیقی تہٕ گِنٛدنس اَسنس متعلق پروگرام ٹیلی کاسٹ سپدان بیٛاکھ سوال گوٚو اَسہِ کَمہِ قٕسمٕکۍ پروگرام پَزن وٕچھِنۍ اَسہِ پَزن تِمے پروگرام وٕچھِنۍ یِم اَسہِ فٲیدٕ واتناوَن اَمہِ پتہٕ چھُ بچو أسۍ خٲلی جاے بٔرِو بۄنہٕ کَنہِ دِنہٕ آمتیو لفظو سۭتۍ زمانہٕ پوٚک واریاہ برٛونٛٹھ ساینسن کٔر ترقی اِنسانن ترٛٲوۍ زوٗنہِ پٮ۪ٹھ تہِ پنٕنۍ قدم تہٕ وۄنۍ چھُ باقی سیارن تہٕ سِتارن کُن پِلو کرنٕچ کوٗشِش کران ساینسی ترقی سۭتۍ ووت اِنسانس کٲفی فٲیدٕ مگر سۭتۍ ہیٚتِن اَمِکۍ کینٛہہ منفی اثرات تہِ پیٚنۍ اخلٲقی قدرٕ تہٕ رٮ۪واج ہٮ۪ژن پامال سپدٕنۍ یہِ چھُ اکھ بارٕ چیلینج اور کُن چھُ فوری زوٚن دِنٕچ ضروٗرت ٹیلی وِجن چھُ تعلیٖمہِ ہُنٛد اکھ مؤثر ذٔریعہٕ بشرطے کہِ یہِ جان پٲٹھۍ ورتاوس منٛز اَننہٕ بچو یِم خٲلی جاے تہٕ سوال کٔرِو تُہۍ پگاہ چھِ اَسہِ اَتھ بیٚیہِ کٲم اِنشاء اللہ سُہ کرو أسۍ پگاہ